namkena kambe Kamasta Xitsonga analyst channel I don't propose that I can continue ke la hi Papa Penny kahle to hita hi linka ana admin ya yona yeah, of course na maka leyi revolve around of course also sungoma Mr. Post yeah I'm of course ta la GPT caterpillar man of war as na na ko to wa ke linka na the scenario yi nga ku humeleleni and stuff like that yeah so mkamhleka vele mshoni uvevela isuke strong la wasungoma Mr. Post na yakwata strong akakomisa ku Papa Penny yi kahle after endzaka page leri nga tsala vito ra yona ri kulukumba swinene ri kha ri komisa timato aku dilona wa makhwiri sweswi Mr. Post ne loko ri ni wini a yi ni pfuxi yo munhu wo humesa album loko a wini munhu a nga ha ri kona ka music and stuffs like that whereby Papa Penny came out yi fika yi deny ku page leyi ya ri tiva mara yi tikombisa ku i politician because an individual called Tintswalo on Facebook account ya ngoro sungula ni ndakeni kha ni yi vona la ya this individual called Tintswalo before njhani profile shoko leswi ta fona before status ya Tintswalo on Facebook a ni swi vona ku even this account like ti-posta yona ta sheriwa ka page leriya ra Papa Penny so as it turns out swa ku hi yena admin ya kona ya that page so swo tala hi ta hi khe hi swi tlhantlha kwala hi vona kahle ku endleka yini so xi posted hi mpela munhu wa n'wi pfuna a hetela a ku vona u ri useless mahlweni ka vanhu van'wana mara me ni tsakisa hi ku khama always know the location good night loko se hi suka laha hi kona hi nga vuya hi swona ku endleka yini because she shared that video ya Papa Penny we kha yi kaneta ku va yi kha yi tiva page leriya ra Papa Penny and then she wrote mi ta yi solve rixile mi nga ma hi hleketa video clip liya na hi cover already a hi mina ni fambisaka account leya na matsalelo ya mina ma swi tiva a ni tsarisi swona leswiya ni kombela mi nga yi tekeli nhlokweni mina ni tele ku unite vanhu hinkwavo and stuff like that and I kombise ku page leri ra fika ri pfariwa mara mhaka leyi yi hetela yi implicate ngwenyana because loko hi ya henhla she posted ku swa ku page leri a va ri tivi hantiso hi ta yi chuka rixile meaning today so admin da yi loko kombisini ku Papa Penny ya hi ri tiva page leriya so yi kombisini vu-politician vhele hi nge tshembi politicians ku fika kwala nkarhi wun'wana so mhaka yi le ku tekeni veri ya hi ri tiva page leri ya Papa Penny veri a hi ri tivi yo so ku nga ku na proof yo karhi na Master T I move into that section proof yo karhi yi koho ku kombisa ku even though Papa Penny I run page leri yi na knowledge about that page and yi ri pfunini because she wrote swi nga ze swi fika la se hi humeselaka ti-proof ta leswi endlekaka ka page ku ri rana okay xo sungula mina na vona a hi hlanganisiwanga hi tipolitiki so va nga lavi politiki yi hi onhela vuxaka page liya kusukela hi 2022-23 yi kha yi ri tirha and stuff like that okay page liya va Zuma a va watcha live ka yona Papa Penny veri a yi vona kwala ka page so page leyi ya ri tiva Papa Penny a yi rani but ya ri tivi so leswi a yi ri tivi yeah it's misleading information admin yi le ku vulavuleni hi yaleyo Papa Penny fike yi adirisa admin ya yona ku nga Tintswalo va tivanaka loko ku ri yi kaneta mo i kombise ku proof i ta humesa mo so live a yi vona kwalaha page liya va Zuma a va watcha live ka yona hi kha hi campaign ya 2024 vusiku switareteni va vona how dedicated he is va tikume va ri parliament hi influence ya page leriya page ra ri pfuna ro page leriya rona ri pfuna koku yi ku a hi page ra yona a heta ku yini ku a ni nga tshama ni vona ri va live page leriya okay the same page yona yi nga pusha the incoming mayor of Greater Giyana futhi hi ta swi hetisa mundzuku so loko hi cheka kwala naswona ku la ku sendela ti-message swa ku la hi va kha yi n'wi sendela
those videos anga va look khata like just to ku avoid the case the video ava kha chileriwa so a kombisa loko i khoni nghena kaya ni ta posta na download yi ku aye hey so Papa Penny page very RT wando admin kombisa ku Papa Penny page leri ya ri tiva and another video I send as mshono kwala yi n'wi sendela hi WhatsApp ya admin lowa ya admin ya page leri ya tintswalo ivi a tlhela kombisa ku loko tweni ka ku vava swinene I have not slept at all. Betrayal is incredibly painful, especially when it comes from someone I've helped, protected and shielded during tough times. God help me to speak less. Swo tala swona mara ku na comment yin'wana nga fika ni yi vona yi nga tsariwa hi Mathe yi kombisa ku rona mi ri fambisa kahle munhu la se mi nga nghenisa swa makhwiri so it means ku she was trying to shield Papa Penny ku a yi ri ku chingeriweni na yi twisa ku va a kwatini a yi ri ku chingeriweni laha Papa Penny a yi ri ku chingeriweni so yi ri ku chingeriweni laha ivi a responda na yena ka page ra Papa Penny loko a responda yona se yi fika yi kombisa ku a yi tivi nchumu mhaka liya vona mhaka leyi so swi kombi loko yona yi fikile na hosi ngo Mr Boss privately yi n'wi kombisa ku no page leri a yi rani hi yo mara yi na knowledge ka swin'wana swa swilo leswi a yi fike endla swona because sweswi yi exposed Mr Boss can do anything at this point because mhaka yi humeni ku ya ri tiva page leriya you understand leswi endla ku I can't say Mr Boss is not wrong for attacking but ho vula ku ya ri tiva page post yi nga tsalangi yona but he is aware of that page so swi hetela swi complicate swilo and me loko no teka phone ni sungula ti-video ta TikTok vo tala mi ta sala mi khome tinhloko ko va ko a ni tlhariheli nhloko leyi a yi tirhisi ti-emotions xin'wana reason admin yi nga vonangi phoso hi phoso mistake liya i ku recently yi senderiwe ti-video va kha va rhuketela meyara va ku yi posta and admin did so a ku vangi na huwa so mhaka ya mixaka lowu a yi nga lavi ku hleketa kambirhi yi tirhisiwe xiprofessional yi nga mention vito ra munhu as you can see kwalaho a ko vito ra nga mention yo Penny ka Papa Penny hi ku swona ku songo Mr Boss dyi kwate ngopfu swi komba ku se dyi laha swibakele a dyi kwate ngopfu yi ta onhakeriwa so admin tintswalo loko kombisile ku yena a hleketa ku maybe swi nge fiki kwalano swo yona yi ze yi n'wi throw under the bus so i huge problem yi nga khoma ti-secrets ta yona na ti-video clips ta yona tin'wana maybe o ka nga postanga hey yeah of course you also agreed ku na association na page vele ku yi a ri fambisaka ani hensi se yi ta report ala ni languta ti-comments loko se hi nghena hansi hi fike hi vona hasani kona yi kombisa timhaka ta ku wena as mufambisi wa page famba tsala apology u delete ti-post letiya mi rivalelana ivi page ya mahlweni mara u nga post swa tinyimpi or ku olova na vanhu wena post swa mayibuye ntsena and stuff like that so xi respondent xi kombisa ku ri I mean xi indicated ku ri kasi mi ri swilo sweswo a swi nga endliwangi nama swi endliwile but it was not enough se ni ya endleriwa video and page leri a ri se tshama ri rhuketela munhu or ku olova na munhu all posts since 2022 la ku nga na nhlamba private swi ri ka ti-video leti va nga lo ti endla va hi lova na vanhu va senta va ku ni posta swin'wana a no ka ni nga post mina ni vona swi ri unnecessary I will call and shout ndzani ni posta ni cropa hi nkani okay so a yi rhuketela then swin'wana a za a zama ku a cancela and stuff like that and then asani kombisa timhaka ku okay na twisisa mara mi nga langwi page yikulu so horisani moya swilo swi ta vuya ka back to normal 250,000 followers 51,000 followers is too much okay xikamba ni ku vhele swa khwiri a va lo ku byela na a swi lo yini xikambani na relaxani rest man rest
So admin admin teni ku hayi baba pheni kahlala yo chava hosi ngombe stop because majagani kwala yi kombisa ku se mi chava phosa and then she indicated va n'wi chava and throw me under the bus. Imagine after everything I've done for him, he's ungrateful man. Yo content yaleyo nge pfuki yi helerile but swi komi na ku a nga a kha a rhurha manjeni. As you can see, or as you can hear, swi komi na ku madloko ya baba pheni va hi siya se. Stuff like that. So hey, page leyi ri kulu ngopfu a rezi u shall see ku va ta hi solver na. Because loko hi cheka page leri ni nga ri unlike rikulu na ri like again manje hikuva ri ya ri tiva so na vuya ka again ni ta ku like baba pheni page leri va ri ya ri tiva yi nga yi bayizisa a yona admin however page ya ri tiva va na vuxaka byikulu na munhu loyi a ri ranaku la you see so yeah. So yi nga yi bayizisi yes ya posta na swa yena hensi ya swi prove a heta pfuka ha pfumela ku yes a yi rani hi yona na xilungu yes we agree mara i page leri nga hi pfuna swinene yi nga ri push mani ku ra i khale page leri ka ni ri layikini kha ni ri landzelerisa swo tala swi postiwa kwalawa so a swi ri tleka ku munhu loyi i na vuxaka byikulu ku wa kota ku va a kuma na ti-clips very very fast a kha a posta like ti-clips to tala a va kha ti kumetela kwa kasi hi yo yi va yi kha yi n'wi sendela mukhulu hey yane swo tala va kha ti kumetela ti-clips like very very quickly a va na tona a swi ri na vuphenpheni swinene in a way as if na munhu wa kha u fandiwa something or something kasi hi swona u va kha a fanda ya n'wi tivi obvious ya n'wi tlhavela the and swi clear swe so ximanga xi humesakeni ya ri tiva page ta twi yona ku yi ta ku yini kwale ka TikTok because loko yo kaneta ngopfu ni twi na ku swi nga tlhe swi yi onse mara new content yi kona laha ku posteni swa nyuwana loko hi cheka la ka page hina va Mayibuye a swi komi na ku maybe se yi nga yi kha yi decide ku va yi tirhisa page ra yona a swi nyuwana swilo leswi swi nyuwana swi komi na ku se yi posta hala ka TikTok loko hi cheka maswo hi le ka TikTok page leri a ri postanga swilo swilo leswi a yi fike swi postiwini le ka page leriya so wa ha yimenyana tintswalo la wa ha kwatinyana but we shall see ku swi ta kha swi endlisa ku yini kwalani and stuffs like that ta hi ta ka Jupiter ta bela mina fona hi endle i fika a endla a live laha a kha zama ku va a mediator and woman of wa mfa mi delete swo ku ni yi download a res yi nge vi na quality kahle ni nga yi download but it's fine a hi twini ku i te yini man of hi kota ku heta. Mr. Post, please nakombela n'wanuna nakombela ngwenya nakombela usungova a hi tirheni hinkwerhu Mr. Post papa pheni laha mi nga kona nakombela a hi tirheni hinkwerhu a hi kondleteleni vun'we na mi kombela maxaka ya mina loko ni ku na mi kombela maxaka ya mina ni twa ku vava hileswaku mana Mr. Post i va ka Chabalala papa pheni mhani wa voho va ka Chabalala ni twa ku vava loko ni twa ku vava ehenhleni ka swilo leswi nga ku endlekeni because at the end of the day we are trying by all means leswaku let's work together Mr. Post yes wa vula leswaku vanhu va suka ka ANC va ka mavandla man'wanyana ku ri ku va ferini kumbe ANC ferini swa ta vula ku no va ferini Mr. Post swa feyila politiki n'wanuna ya tika n'wanuna mani na ku rhandza na swi twisisa swinene ya tika because i va i ri hansi ka vanhu vo karhi i nga qacha vatirhi vo ringana 5 Mr. Post kambe ka vatirhi lava ku na loyi i n'wi tshembaka ku na lava u nga va tshembeki and you have a reason ku na loyi u n'wi tshembaka because of vanhu van'wanyana va yiva kumbe vanhu van'wanyana va na rintiwo nakombela maxaka ya mina vatukulu va Gwemela Dzavani a hi tirheni xikan'we hinkwerhu tinxaka tin'wana ti hlanganini ku simekiwe MK papa pheni va blamiwa ku i nghenela ka political party ya Mazulu and all those things okay ku na Mayibuye ke papa pheni is back to Mayibuye let's work together Ben Mayengani a ri na AADP a yi tirhanga kahle
mara wa hoxa voko ka Mayibuye is supporting. That's why I resign le ka political party ADP. Ni nga va ni nga n'wi twisisi Ben Mayengani ni ri Mutsonga hikwalaho ka swa music ti-beef na swin'wana na swin'wana mara maxaka ya mina let us sacrifice our hate, let's sacrifice rizondo na n'wina ma-comrade mi nga kona a kaya n'wina mi benefitaka ANC. Loko i ri muganga na kombela leswaku a hi humeseni ANC hi tirha xikan'we hinkwerhu. Not really necessarily interested in politics. Sometimes I'm bored of the politics. They rather beef, but unfortunately, Mr. Post na Papa Pentata na ngutisa hina hi twa ku ya holova Papa Pena Ben Mayenga. So mhaka yi fike yi jika munhu loyi a n'wi rhandza ku jibi caterpillar ku va ku ri yena loyi se a ri ku bvonyeni ku nga ha vi na pace. Se mina for antiko yi njhani na yi nga kona because Ben Mayenga ni yena a n'wi destroy ku hi a onhaku e peace. Se hala ka Mr. Post a swa ha swi vuliwa kahle hala ka Mr. Post loko Ben Mayengani heyi nhlamba laha hi ta yi vona. So mina u fula ufuri video yi ta fika ni twa yi ri unfair ku ya hi mapeketelo ya swilo nkarhi la ku ri Ben Mayengani heyi i khosa division. So leswi swi Mr. Post na hi le ku khoseni ka division a swi vuli hi ndlela yena ku Mr. Post le ku khoseni ka division because hi nga hi sungula tlhavu la Papa Pen ku nga ri phondzo na ri you are not addressing it. So ni twa ku you are not fair hi ma-address layo. So neka hosi Mr. Post a hi fike hi twa the same scenario ku yes hi le ku khoseni ka division sweswiwa Mr. Post. So I read man of but kona you can see ku you are unfair, you are being unfair ma-addressele ya kona towards Mr. Post ku na favorism. Hey leswo loko na mukeza swi ka banda komela mi click subscribe. Shine